बावखुंग्रियाव राजखान्थि हिंसायारि दुंहाव थासारि। बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि गुन्डागिरि। बिपिएफ दोलोनि माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा इउपिपिएलनि गारिखौ गाग्लोबदों। इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबनानै दुंहाव थासारि खालामदों बिपिएफ दोलोनि माखासे दुथां सुबुंफोरा। बे जाथायानो जादों बावखुंग्रि थिलथिलायाव। बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनि खमैबो 20-25सो गारि आरो गुबुन जायगानि लाइमोन दुथांफोरा आखायाव गोबां गाग्लोबनाय आगजु लानानै इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबनानै दुंहाव थासारि खालामदों बिपिएफ दोलोनि माखासे गुन्डागिरिफोरा। जायनि जाहोनाव बावखुंग्रि बियाबनि रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों आरो गोख्रों अजद होदों। आरो दा खौरां मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा जोखोम जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। थारैनो बिसायख'थिया खाथियाव सफैब्ला बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै दुंहाव थासारि खालामनाया बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि नेम नामा? অনাঘিতভাৱে যি ঘটনা তিনটিলা অঞ্চলৰ মাজমজিয়াত হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অসমৰ ডিজিপি মহোদয় তথা বিটিআৰ প্ৰশাসনক এইটোৱেই দাবী জনাইছোঁ যে যি আচল দোষী হয় এই দোষীক আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব। কাৰণ ইউপিপিএল চৰকাৰৰ নেতৃত্বত পৰ্বতপৰৰ চিফ হোৱাৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি ঘূৰি আহিছে। আমি 2008-2012 যে 14 কথা এতিয়া পাহৰিব পৰা নাই। আমি নিজে গৈ বাহিৰত আছিলোঁ, গতিকে আমি সেইটো দিন আৰু ঘূৰাই আনিব বিচৰা নাই। গতিকে আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলত যদি কোনোবাই অশান্তি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আছে, প্ৰশাসনক আমি এটি আহ্বান জনাম যে যাতে এই গুণ্ডাগিৰি যাতে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিৰ্মূল কৰিব লাগে।